Hej alle sammen og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag så er jeg simpelthen inde på min YouTube-kanal, fordi i dag så skal vi se på nogle af de crazyste klip, jeg har lavet i Roblox med og Wallhop. Ja, så vi starter ud med det her klip, og det er ret sindssygt, synes jeg selv. Så lad os da bare komme i gang med den her video. Og husk lige at gå ned og like og subscribe. Det vil jeg bare blive rigtig, rigtig glad for, så gør lige det. Men så lad os da bare komme i gang. Amor, menina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, 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 saca. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, vai, saca, 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 saca. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ja, så det er en ret nice video, synes jeg selv. Det er nok en af de bedste videoer, jeg har lavet med Wallhop og sådan noget, synes jeg selv. Jeg ved ikke med jer. Og så skriv i kommentarfeltet, hvis I synes, jeg er god til det. Og så kan vi også lige kigge på nogle af de andre. Og nogle af dem, hvor jeg for eksempel falder ned, for eksempel som den her. Der er jo mange, der har set, der er også nogen, der har set den. Så er det for, så bliver jeg, så det er for ligesom at vise, at man kan være god og dårlig, og jeg er ligesom ret god egentlig. Og det er ligesom bare sådan, jeg lavede den. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave, og så lavede jeg en YouTube-video. Så lad os se den. Den synes jeg også selv er ret god. Ja, så kunne jeg kunne bedre lide den her så. Men den var altså også ret god, den anden der. Det er den, hvor jeg klarer 1000 steps med Wallhop. Det var ret sindssygt at gøre. Jeg blev også rigtig glad, da jeg gjorde det. Bagefter jeg lavede den video, så jeg også skreg. Det var ret sindssygt. Der er måske ikke engang så mange tilbage, der er den her. Esse popô, vai, saca, 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 saca. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, vai, saca, 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 saca. Det er ligesom der, hvor jeg falder ned. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menina linda, safadinha, arregaço esse popô. Vai, saca, saca. Ja, og det var så da jeg sluttede. Så jeg, og den har jeg lige lagt ud for 20 minutter siden. Så jeg synes næsten vi skal kigge på den her først. Den var Eu vou te fuder com amor. Menina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, 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 saca. Den var ret lang tid. Saca, 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 saca. Ela tá cheia de tesão e eu Herfra. arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menina linda, safadinha, arregaço esse popô. Vai, cheia de tesão. Eu vou te fuder com amor. Menina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, saca. Vai, saca, saca. Ela tá cheia de tesão. Eu vou te fuder com amor. Menina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, saca, 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 saca. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse. Så jeg ned op på det. Og så crazy her. Så har vi kun den her tilbage, jeg lavede for 20 minutter siden. Og så lad os da bare komme i gang med at se den.
Kaiser, Kaiser, Kaiser. Og det var så en anden ret god video også, synes jeg. Men der, jeg kan huske, at jeg også lavede en til, synes jeg. Hvis jeg lige kan finde den. Med Wallhop. Nyks. Nå, det er der ikke, men så kan jeg have en rigtig god dag, folkens. Og så ses vi. Hej!